Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka seng ya ka balatip kum ka All Khasi Jaintia Hills Farmers Association kalayolan ban letpen lejingo ya ka jing embat ka jinglong jingman jong ki nongrep ki badan ha ka jala Kerala lengba ka jingalam jong ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission ha ka balayo ban pha arpsan ngot ki nongrep sha Kerala. Habakaran cikinong to khubor ha Shillong Press Club nakaliang uba kolen rangtong ubadeiru u advisor jong kani kaseng ulaong baka jinga pher kalong baki nongrep ha Kerala kisanyo kum ki bahak hamatam ha ka sorkar namar kilong ki nong pendam ya ka bam kadi ki baki brio ki don ka man kasi bat dei halor kani ka nongrem ka sorkar ka simkhia ban khain kongsan ni ki nongrem kani kaseng ka kentu ya ka sorkar Meghalaya ru bakan simkhia bat khain kongsan ye ki nongrem kumbalale da ka sorkar Kerala. Ukli yami kalatong tikum ginong rep nang ni kaseng mangyo ban le sedu grila ban pek ya kajing im jong kita cibriu ki badai ginong rep hi ki badon ha kati ka stit kajing im joki ki per bak lebak bat ni ginong Meghalaya kadai kajing per namar hatei ginong rep hatei ndai kadai ka ba ka sorkar ka nyoburan ki kum wei no rep bahak matam sepang rep namar madai muki ginong rep ki bapendap ya ke pam ka ti ya ke nugo ke benta hak bi dei bakamet ke kepok jongi de ka tai te ke sorkar ka kam sim khia ke ya ginong rep sya ka to state bangilai cepok rela de ka ta ka bangi ka jinge pher Oi nakaliang ba solia beri chairman chongka commission chong farmer commission oi agit kia ban pha ignore agit kia ban pha ru state po rela kastir tu belakang kio hak kamrep mat kini ignore ki ba nangila khod gini boleh training setai kila feedback tu te kila ya sungtana duduk kata ba kisim kia chong commission Banyarap hagiliang baro. Nadu kali kawan kabam gudi mat kasa kathia gadem. Tanda kilawan yong ngisung tana rodo kata. Milu iru ba kinorep stai kila kiu hadu kata. Bak sorkar pinyu burom iginorep hadu kata. Bak sorkar kalayarap ha babun kiliang. Man kentiu iginorep. Nak mata kecil iginorep kilayarap. Wal lada kat kum kujung sutu jungki bagi penpau ginorep stai lada ginorep kisaram kikir ram kamrep sorkar ka kloi ban siru wadigaram ginorep ru kata kede kaba ngili sngo ne ginorep nak report mai lakhot yiki te kumta ngi kwa hangniru ba ka sorkar kansim khialem yagching ginorep Manyarap luiki liang baper. Let's say kum ka subsidy ne karet satai kat bagi itu kahe subsidy lom kam dunai proper percent hangni tang san pu percent ru kampoi nak takdaw ikwa bagi no rep nakarang chung sorkar kin kersian igino rep la nakaliang ka subsidy Bat kum curu haba ginorep gisimram nebang. Bun ginorep kimla ban pai grep nomar kejile bergemar yang kelong bisirkei. Don ka snem ngaba kamar yang kalau pencot ke kamrep ke karep karyang. Dalek sebang kabang hi gamla ban ai cingma. Bagumta kabang hi kam ngisung tu gamla ai ban ai cingma. Ladak sorkar kamla ban ai cingma. Bat ngikwa ru ba sorkar hne kanipet lem yukum kita kising ru. Lada gino rep hapdang gicundu hagen shop kamar yang bat hap yele ban siu sikaram kerta kepada ban im proposal gila ban im no tanya pusnem ru. Kajung huslai kemnu ban siu garam. Nak bentak kising ram rep. Te ngikwa katahikin don kepor hoy. Snem ko kambet kambiang kino rep kisiu garam. Barkim da knyum Ray don ke porpat ke ba kinorep kidu
karap karyang kayu kambiang halengkar kambiang tingin rep kisiam ci adu kata nama kata banli indu igabar gila solarai teng giri eno te kene giri kicing nama kata daw bang ikwa ba sasuka hundiru kan simkialem bagi nong rep ban kenti karep karyang banweng ini kicing akbere bat ka karam rep ru banang ta ka subsidi ru ban kam penhe no lakmo no inyo hadu prapu persen ru lakmo no kata lakam yarap kinorep kani giri ga chingwa chungi ban kenti kinorep ban ai chumor kinorep ban lek training ba per knam kinang ya ka kamrep go chungi la house ing negaringam ne kerap cry but kiwi pet jirap kaba kirap chu pundon kam meng khodu nagi circle ba fer apo ka khasi chentia apo ka khasi chentia from association meng khod ginorap naglang sudong nak thanwes khasi na pori boy khasi na pori lum khasi na pori war I khod unta bang isungthu ginorap idon kecu uching Abapai bergaram, berpai bersubsidi, berkiwi-kiwi. Di Kabanengkong akan dikapor ngasongho Meghalaya Farmers Empowerment Commission rengkat ya ka surkar Meghalaya kabla ai ngi kenikalan bag jadan ketilang aman lagi kam beper kam tam hagi bede bet kiskiem ki beper ki bangi pha e kinongrap segi jela beper banyo iki training nang ta ki training ki ba nilai kendok hapo ke Meghalaya komade hapo persilong nanta kiwai per kijakaru akaman ke circle man lagi unit beper jongane ka KJFA ke Bangidon dai lembaga jing yarap jongane ke commission dan ngi sungu ki dan nanta so kini ki ngi sungu ru ya kini advisor kini kanong kitkam gibarim kibala tenanti kibala pen poilem yang isi kini kathang ha ka bede betene ke scheme naka central government nidan tangane ka crop insurance tekane crop insurance dan ki napreng jong ki nongrap jangi dan ki bala badan ki bomla tekine ki bala ru ki ong ba kini ki bala la sistem ki yatholam ba ki la yo kat ba mangi pada ki badang sula mentau sistem keempat poi kata ka fund te ngidang ya app ngilti kata ta kata ka jingkili jumpi ka badang ka badai ba ko bunang rap hi ngirong kam sibon ke jingkersian nagi department beper jongga surkar la ka de ka surkar jalane ka surkar kemiru ngirong kam hi kata namar ba kene ki jingrap ki ba khandian la se ban penbiang ya yang kesem kum nongram ngem kampat poi kampat kot ta kum ginangrap hi tengteng don usnam uba do palat langba ke borlang shop jongga mariang la se kene ke jingwan na insurance la ne kene ki scheme ki kum ka yang kisan ru ka tu ka dikabarin se ngimla ban pendap ngimla ban khlepan nam ta kumno ban ngin petangi ka kam house number 1 te kalong ke jing mentoi ke bakrau ke bangi layo ha bangi lej i training mo na kalian jong ngi ki nong rep ngi don sipun ki jing mentoi ha bede ba ke jing lej ngi ak te gisngi bat ngi ai kable chikade ya o sharman jo commission bat ngi ai kable ru ya ka sarkar jela ka bala pha ngi sitika jaka bat kal ai ru ya ki mo jing lot jing sep ha bede ke ka jing lej ngi te nagalian jungi ka assession ngindap ta jing semua bakrau ya sarkar jela jungi bat ga juga por mo ngiyo isibun gi mentoi bangi lej tegi jaka ki ba ngisa training namar ba ka jing lej jungi ketiga jingsa training kalong ka jing mentoi ba baru sikat tangi klem tip kumno ban bu sembai kumno ban tung sing bat kumno ban penklat sing bat kumta ter bat ga juga por ba ngim tip ba hadu kat arsnem u kenyang jinpang hadu kendeu dangsa te tak hadu bangila lej tiga jaka ngitip ba kenyang jinpang using udon hadu kat arsnem hadu jaka dangila rep sai sinpat ngide ban tip ba ngide ban bu kumta te nomor kata nakaliang jong ngi ki nongrep mo ngi kerpat ik sorkar jela panang pha sisu hagiwe ki snem ki training kenang pengin tip bat kenang bangin yo jeng mentoi ha bangila dep training ke jeng mentoi jungi kelong ba bat bit mbiang ke jeng kesem lang ba karep ke jungi ke jeng per nakaliang ki nongrep sa kerela bat ke jeng per ba ki nongrep sa Meghalaya kalong kunne amar ba kumbal ong sakmat mo ba
syakiri laki kamyo bun ki subsidi bat ni hangne minum yo ki subsidi hoi nagale jungi kerpat syakir sarkar bahkan ai jingtip sengi kinong rep mo ba lengbaki news kin ai ba ngiki nongrep minyo jing mentoy ba la pandong no mo ka sarkar kade ban ai kum ki kinja jingtip sengi kinong rep ba ngin bu kum kita application la ne ban kerpat sarkar kata tarik kum ta tertel